sini kok tu matung narong hasil tu sung mung tong nai tinin narong oro kostum so sini kayak jong khajari takuk songna agadang ini takuk sini koroksa Mr. India 2022 ini sini mangka kai nang tino obo niya bolo ba kya so kotor pandawo ya prisai tongka kai tinin o Thumpoi Cultural Academy ni lo aji Mumbai oro tini kathale mung ter khai tongman inti nang tamukok kesar mung tongnai te bahai ma tongka tinin os khalani program no Pulen ang norok media channel ni adong songnang hambai dewo norok anok kok sana ni opportunity naman bagay tini ba inko abo kathalai mung panda second day tini nobo last day as a grand finale ni norok sajagi mano oro borano opportunity dikhabong ni stage himna ni bagay as a showstopper tambang ka chingoro fusion fashion show chang work kai kya and tabuk to ri already clock bai kha je ri kamnu chumung bai ang khaimani work khaimani o jaga o chini dofani simiya oro wanji dofarong ni borok botongo o chini o fusion show o chini kanmung chumung no borok kanei naithato ke work khai kya and obo kaisa kathalai mung program ni bungbo so aban bagai o jaga o not only Tripura ni simiya notice ni kamangma jaga na Mizoram Manipur ni dongo tai Meghalaya ni botongo abani hoite no singo jaga borok ni jehetu sing Tripura o chini wanji bosong robotongo and chini Tripura aban bagai borok no bosong or involved khaika tambai hinki obo tauk to norok saimano jemon Manipuro kaisa Manipuro incident ningmani a jaga bo aban bagai ora makne peace kuri aban bagai o jaga kathalai mung pandawo kaisa spread awareness spread khaina bagai boro o program ukokha kathalai mung tongai peace unity ke tongai mana bagai so aban asungno anang belakena hambai norok hai manja phaimam bagai thank you kok kesar mung tam tongnai hastin tiprasa lo bagai hastin ni tiprasa ni bagai to ang belakena hambai nora anasake hamjagi tongmani bagai norok ni bagai si ang sinijago so ang jesepano tini ang Mr. India winner dang haikya international thangi India no represent khaikya abo jotono norong ni hamari norong ni shuri mungni baise and aban bainang belegen hambai tai ang chai togui tongo taibo chini bosong rongna ang sinimung rani bagai oino state oino country rogo thangai and lastly ang obo bakhabai ang yod rongna ang taisa yod rongna ang message namusungo please norok drugs so gadalya boy norok जिस जगह फना प्रोग्राम फना थांगे at least sports फना हंदी जिस जगह फना रोनी hobbies तोंगा जगह थांगे engaging गई तोंके और drugs रोनी बाय हसले तोंगमानो so आवन बगे न जोतोनन सानमु संगो please नरक drugs बाय चाली तोंगदी drugs नाखे निजिनि दफानो कबननाय नोंनो कमानाय नि नामा बाबु सं kaisa norong ni sajak mano kemajaknai dara menai jodi nunggi tongke sound by ang appeal khayo please norong chini youth rong no please norok drugs by chale tongka asakino chanai hambai bas kangra baba he wan so tonu to kaisa india ni bisin kaisa country mo phunui khaika bas kang thinang ba hai tongai srai rong ni bisin ti kisa chini ni phurung ro tai phunung ro to to bas kang amne ang wan sukjak no but actually ang jefru obosora ang every tabuk September chale tongo every month no ang phatora thangima tongo so ang kaisa show organize hai ke ba yo drongno te ang khaina musumani abo tabuk khaimia ko asa khayo ang phainai tal rogo khaimana na hne abo kisa kotor bongnai abo awareness rena bagai abo ang khaina musungnai chi do phana bagai tani bagai ke do pharo kana asike rekha ang bodo phorongno rena musungo contribute so ang khayo abo khaimana na আমাদের সামনে পূজা দিয়ে আমি ওনার কাছে জানতে চাই যে আজকে মুম্বাই রাজ্য সরকার কি তার পাশাপাশি যদি আমরা বলি